Mnumzana kunjani igama lakho mbani? Mina ngumuntu yamhlobo. Indlovu. Kwenzakalani esigabeni sakho? Kuthiwa ungabi la? Lapha kuse Bubi Crescent. Echongolela. Kuyini kanti ukuhluphiza kamizi lapha? Ukuhluphiza kamizi lapha idlelo labo eselinikwe umuntu oyi-1. Bengagumanga ngobuningi babo. Kodwa sokungokwabantu abalutshwana. Utsho umuntu lo onikwe idlelo uthetheni kahle kahle uchaza indaba yakho? Uthethe amaphadoko amanye ezinkomo asesiba wagombela ngolwakho ucingo. Uthi inkomo zabantu zidle zingaphandle ezakhe zibe phakathi. Uthethe idlelo elikhulu sibili. Ezeni inkomo zidla ngamanje? Zidla siyagudla lona lolo cingo seluli ubude bonke lapho bezihamba sifika khona. Sokulezakhe ngale ngaphakathi. Likuvuma njani lina njengezakhamuzi? Akuzange kwavunywa, ukhanya kulabanye abakuvumayo abanye abakuvumi. Umthetho sike sawubikela kodwa kwangathi kuzalungiswa kodwa kusazange kwalungiswa. Lizayenzani? Besifisa ukuthi kuhambe kudlulele phambili ngoba i-report yafika kumtshana. Umtshana wathole report? Induna yathole report. Uthini? Ingazi ukuthi kade sengabe sakubambe njani kodwa-ke kwakungani uza kwehla buya akhulumela abantu. Limekela njani umuntu lo? Liyamazi vele? Yena ebantwini azangabuye sambona kuphela sekuthiwa uyahlala kwahlala i-general meeting labantu bonke kwathiwa kakhiphe ucingo lwakhe. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi abaku-village 5 no-village 8 bagcina bona sebemthethe bathi bamnika awabo amaphadoko. Kodwa singena zange sibe la maphadoko, wathiwa sinikwa ama-hectares. Indawo ye-resettlement le? Indawo ye-resettlement le. Inkokheli zithini ezombusazwe zombangazo? Inkokheli zombusazwe angikwazi ngale ngamahofisini ukuthi kwakhulunywani elendi lasekhansilini. Anginalwazi lakho.